Dobar dan i dobrodošli na moj kanal Daniel Projekt. Danas nećemo govoriti i raspravljati o autu koji radim, nego ovo je sada u planu, znači neki drugi projekat, to jest pravim grill za roštilj. Na otpadu sam prije par godina našao nije aluminijski, nego to je od Rosfraja, mislim da je inox ili Rosfraj, okvir neki, bio je neki propali projekat nekog drugog majstora, ja sam to kupio tamo i sada pokušavam napraviti, znači isjekao sam ove šipkice okrugle na tu širinu koju mi treba i sad od ovog komada isto planiram osjeći, znači pošto nemam gotove već L profile, nego pokušat ću iz ovog četvrtaste cijevi probati dobiti L profile koje bi poslije u njima bi usjekao, znači kanaliće male i onda bi normalno to položio tu, da ti kanalići pridržavaju ove šipkice. I ujedno, jučer sam dobio dobru ideju jednog gospodina koji je došao, pa mi je rekao da on ima grill, kaže, koji se okreću šipke i kaže da je jako dobro da se mogu okretati, jer bolje se čisti od kad zagori od mesa i svega maščobe, da je to kao puno bolje. Ja sam prvo mislio to zavariti, ali gledam onda ako se zavari neće se moći okretati, onda se teže čisti i to sve. Isto mi je jako bitno da je to sve od Rosfraja, da ne hrđa ništa i ipak je to malo bolji materijal. I sad ću probati ovo odsjeći, urediti te komade, postaviti i probati pošto nemam te žice koja ide i treba i plin, drugi sve, sa CO2 varenje, nego ću sa običnim probati elektrodama, znači za Rosfraj, probati zavariti. Vidit ćemo baš kako će to ići. Nisam ne znam kolika je razlika između Rosfraja i inoxa, da li je to sve nešto slično. Uglavnom, vidit ćemo dalje šta će biti. Idem sad probati to odrezati. Evo ga, ovu sam cijev isjekao, dobio sam znači 4 komada, 4 L komada ovaka koje ću probati znači naštimati. Samo da ovo okrenem, da naštimam kameru. Ovako. Znači sad ću ja probati to napraviti. Moram označiti pravi kut, prilike da je ravno, razmjer isto koji treba, i onda ću te kanaliće prosjeći i probat ću tako da sve klapne gdje treba da dođe i probat ću na nekoliko mjesta zatočka da pridržava. Znači to bi se trebalo znači ove šipkice da se vrte fino unutra i onda bi to bolje se moglo čistiti. Znači bolje bi se čistilo ove male komade, znači to je, pošto sam imao ovakvu kratku cijev, sad ću znači, morao sam od druge strane isjeći cijev i onda imam za ovdje, pa ću probati znači tu. Eto, sruši se sve, znači to će biti nekako tako. I tamo će biti taj mali.
idem sad probati rezat te kao češalj napraviti proreze i onda ćemo vidjeti kako će, na šta će to ličiti. Zanima me baš kojom će se lakoćom to moći ove šipkice okretati unutra. Da li će i teže, da li će ići i lakše, ne znam. Evo, ovo sam znači odrezao i malo sam bio još brusnio ove rubove, tako da mi je lakše i držati barata, da se ne bi posjekao, dosta je oštro. Šta sam primijetio kad sam ovu cijev bio rezao, znači normalno kad je ona cijela ovako, kad je ona cijela i normalno prvi rez kad se reže, inače crna bravarija krene bježat vani, znači kako ovako stoji, ona kad se sječe prvi rez cijevi, ona se krene raširivati. Međutim, ova inox, ona je krenula unutra se skupljati. Ona treba dobro paziti, ostaviti jedan mali dio da pridržava, pa onda kreni drugi, pa drugi rez, da vam ne bi ploču uštinilo. Eto, idem sad probat napraviti te zube i onda ću poslije snimiti. I eto. Evo, sad sam napravio ove kanaliće kako bi to trebalo stajati, znači i sad bi ja to trebao da zavarim. Ćemo vi probati variti kako će ići. Da, evo, uspio sam nekako zavariti, ovdje mi je malo propalio mi se materijal, dosta je nezgodan ovaj rosvraj za varenje. Nije ista debljina ovog profila i ovog ovdje što sam pravio. Evo, još moram ovo zavariti. A ove sam, znači, kanaliće sam napravio. Jel mi jedan čovjek rekao, kaže, pazi da ti ne bi mast i ulje ostajalo zaglavljeno u tome profilu, i onda sam odlučio, rekao, da napravim ove proreze da bi to, ajde, moglo se, što kaže, nekako lakše i možda i čistiti i da ne bi ostajalo. Jest, ovo se znači vrti. Malo je jedan malo zapekao. Var ga je malo uhvatio. Dosta je nezgodno kad imam elektrode 2,5, a premalo ima ovdje razmak između, onda stvarno uvijek ga baci var na jednu stranu i probat ću. Sad idem zavariti i ovu drugu, manji komadić, onda moram proći ovdje isto sa druge strane, pa ćemo vidjeti na kraju na što će to ličiti sve. Evo ljudi, sad sam i ovu stranu sam napravio, znači odsjekao sam je i sad sam je stavio. To bi tako trebalo biti. Probat ću snimiti samo varenje, ali kroz ovo staklo ovo crno sa filterom. Sad ćemo da vidimo, ga ja napravim, pa to ko Rus kad ga napravi 3 puta jače nek što treba. Da vidimo. Nemam puno, kažem, iskustva. Moguće da ima rupa, moguće sve je moguće,
mi skače, ne mogu jednom rukom sve. Znači šta sam, ostalo još malo toga. Da vidim, mogu. Ne da se vrak. Aj, tu je. Tu je nešto mu se desilo. A, dragog ti. Možda treba pričekati šta ja znam. Htio sam odmah. Kad sam upalio da se vidi, šta se to... Znam dok ja malo to probam sa četkom. Sviđa mi se sada na ovom stolu zbog te prskotine što ima. Evo znači kako to izgleda. Malo je na nekima dobro, valjda dok ne uhvatiš šta li. Eto znači to je ovo je ova. Još je malo vruće. Neke su izgleda malo dobre, idu malo teže neke, ali idu dobre. Znači to je to, još ću probati možda na ručkicu ovdje napraviti. Ja se ispričavam, pokušao sam snimiti to preko stakla, ali ispalo je govno. Ne znam, kako da sam išao direkt, bojao sam se, rekao možda će biti šta kamere od mobitela ili nešto, nisam htio riskirat, morat ću još to istražiti šta kako. Evo, ovo sam bio, znači sad prilike što je trebalo popraviti, ja sam to popravio. Moram još malo, evo negdje primjer, ovdje šljaku olupat i malo brusnit. Evo znači. Na šta to sada liči, jel? Još sam ovo što je bilo samo s ove strane zaheftano, zapikano, kako ko zove, on sam pružio var. Znači ovo je tehnički najjednostavniji var, zato tu i nije bilo nekih problema. Znači jednostavno elektrodom malo krenem lijevo desno i onda prema nazad malo i tako guram, tap 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 tap. Znači lijevo desno i malo nazad, lijevo desno nazad, odnosno nazad prema tamo, a u stvari gurate od sebe, jel da? I eto, to su varovi, nije problem. Žao mi je što ono nije baš uspjelo da se vidi kako varim. Valjda ću to riješiti nekako. Eto, to je sada to, još ću vidjeti šta kako za ručku, da li sa drvetom da se može i sad postoje dvije varijante, da li uzeti, napraviti ovako kao da je u slovo U, kao ručka, ili kao tepsija, tako da se može na roštilj podešavati visina u žljebove, one ubacivati kako bude trebalo. Vidit ćemo, malo mi se savilo normalno od varenja. Ovo je jednostavno taj inox ili rostfraj, ne znam više ni sam šta je. On jače se savija, jače se grije, malo čim onako zatočkam, ono odmah ga užari, to je nevjerovatno, crveni se ono baš pravo. Kao da se više zagrijava,
tokom varenja nego željezo. Imam neki takav dojam, nisam još istražio to na internetu, ali evo, sa moje perspektive nekoga samoukog majstora, evo to je otprilike šta smo napravili. Ću snimiti, idem probati da vidim šta ću, kako ću, onda ću nastaviti sa snimanjem. Idem da vidim za tu ručku kako šta i vidimo se. Ove sam dijelove, znači zaherto malo sa strane, sad ću probati odalje da snimi, ćemo vidjeti odakle. Valjda neće ništa biti kameri, jer imam običan mobitel, znači na njemu snimam. Evo sad ćemo vidjeti šta će ispasti. Bez filtera za kameru, filter, bez stakalca toga. Kako će ispasti. Malo normalno, ovo se povuče unutra, onda ne može ostvariti kontakt da zapali elektrodi. Onda malo da mora izidarati. Valjda se uspjelo šta napraviti, sad ćemo vidjeti. Vidim da snima, ali kako je. Vidjeti na šta će ličiti kad se obije šljak. Evo vidite kako, čak se i čuje kako samo puca i zna frkniti i meni je u njedra uletlo. Dosta je zajedno, pogledajte kako samo. Ću probati samo. Nije isto ovdje ništa specijalno, idete lijevo desno, ali nekad zna napraviti se ili rupa ili zavisi evo na kojoj znači amperaži stoji. Znači običan aparat, ništa nisam po ulove mijenjao. Govore ljudi svašta. A vjerujem da nekad i treba zamijeniti. Ali evo, za sad ja nisam primijetio ovdje. Sve fino, inače mi evo ispadne. Evo znači var kaki je. Znači najlakši su varovi, znači ovo gdje samo treba popuniti ovaj kanalić. I kutni. To su najlakši, najmanje zahtjevni varovi. Znači imao sam ovaj komad, onda sam ga na pola prosjekao i pa sam napravio dva od toga. Evo tu sam isto malo unutra, malo sa strane. I ostalo mi je još malo šljake unutra. Vidite. Ja mislim sve u svemu. Malo se savilo, to ću možda na presu probati. Navuče ga
varovi ga navuku. Pogledajte koliko se to sabilo. A samo ga zna točko bio. Eto, to je, ja mislim to. Poslije možda budemo ovdje drvo kako, pa onda samo tam probam nabaciti gore preko toga. Ali uglavnom, evo, dvoumio sam se šta ću, da li ću ići na jednu ručku ili dvije, možda je bolje na dvije. I eto, to bi bilo to. Ništa ovih dana nisam ni mogu raditi oko auta. Kiša pada. Evo stanje kako je vani. Znači mokro i sve. Ne mogu ga otkriti. Izdrđat će i to malo što napravim. Evo znači tako malo to svjetkom prođe. Možda još malo bruselicom i ovaj mi je jako dobar. Ovaj mi je jako dobar ispod. Čak je dobro išlo kako sam se nadao da ću biti. Jednom sam imao neke loše elektrode. Sranje živo bilo. Jako je loše se varilo s njima. Evo znači neke kakve koristim. Znači, ako se može vidjeti. Ima automatski taj neki zoom pa onda to. Ništa, ugasit ću aparat. Ja mislim da je to. Nisam ostavio, to zadnje da sam imao. Evo, ne, ostalo imam još dvije. Evo kakve su elektrode, ja se zahvaljujem svom Pajdi. Znači, komšija Pajdu imao je neke elektroda i pošto ja u Županji nisam mogao ništa naći i do Vinkovaca sam trebao ići, ali evo on je imao, izašao susred neka, ne znam šta je to, E312/17. Eto kakve su elektrode. Znači, nije neka filozofija, to ko bude sam sebi htio vratiti. Znači samo, evo, pod svjetlom. Nije problem, evo, običan aparat. Elektrode za Rosfraj. I to je to, napravi se, evo, kako sam ja to. Malo sam bio. Evo, normalno ovdje između ovih žica ne mogu. Evo i s ove strane još jedno i to je to. Evo, proljeće stiglo. Sad kreće sezona roštilja. I evo, otprilike imam sad jedan grill i to je to poslije. Možda poslije budem, kažem, ako budem naletio na kakve komade bakelita ili nekog drveta, pa ću vidjeti napraviti kad mi se bude dalo možda na 2 rupe samo i to je to. Eto, hvala što ste gledali. Nadam se da je ispalo ovo sve dobro sad tokom varenja. Čujemo se, pozdrav, živjeli. Sljedeći video će ići auto. Šta se bude radilo i to je to. Pozdrav ljudi, Bog.